Shalom, menjua-jua membanta kerana setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ope dengan kita megikan kata di bata mareras kita toto. Isakan kami bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah kalau ukur kami gejakkan kelengaten ulah pernah erlekam pak kami. Kami tetap ngarak-ngarak kami, memberikan gegeh simbaros kesehatan ku tengah-tengah kegulung kami kerana setun. Bapa antis nari ate kami sada ngorati sada bagin kena katandu. Kam dagai si petangkas katandu edo Bapa maka ngasup kami ngangkaisa. Terlebih pemakai kenca jadi sinerangi perlahan kegulung kami. Simbre gegeh man kami terlebih pe kepentar gelar ngasup na kami ngalakan kerina perben kegulun enda ras kami jadi pemenang gelarndu i permuliakan ngerana dagi kamu Bapa sebab kami nggo sikap megikan katandu ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Bapa nandai turang rasenina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata si jadi pergegeman banta. Ibas perjumpaan tawari sendah. Ibuat ibas Jesaya 40 ayat 30 sada. Baginda nina. Tapi kala sirnalam kempat di bata. Tetap i pelimbaruina gegehna. Desken raja wali kabang. Lalak biar ganjangna. Kiam ia tapi la yang labuh. Erdalan ia tapi la akapna latih. Seh ijenda pengogenta. Ibas sada inspirasi kegeluhan. Lit skala lansia asalna i Ontario, Kanada nari. Tergelar Joan McDonald. Alu semangat si luar biasa ibas masa tuana umur 70 tahun ngasup ia berjuang latihan alu disiplin ras ia berhasil menurunkan berat badannya dari 90 kg se 60 kg ras bentuk tubuh nape jadi bugar ras atletis. Sehingga banci jadi pergegeh, jadi persingat, jadi penambah semangat man banta kerina setun. Sueras kata si di bata sini bagi kita, si jadi banora tenta, maka jelas jenda iturikan, maka kita ndape harus kange semangat ta kegeluhan ta baliras burung raja wali nina. Ugakin burung raja wali. Burung raja wali emkap sada burung entah peperik. Si ia jadi maskot. Ia jadi si artina itandai kalak kerinana arkite-kiteken kelebihanna. Burung raja wali emkap burung si megegeh. Adilid artina badai si galang. Angin si meter. Ia lah pernah kiam entah pengelakkan badendai. Tapi ia lah kena badendai. Ia lah kena angin si meter. Ras kabang ia datasina badendai. Maka badendai redalan tak perembus arah turne. Ras ia banci artina tenang datas badendai. Bagi kape kita kerana manusia, kita setun, kita pe harus iarapkan bersifat ras burung raja wali endandai. Melala perben-perben siandapi kita, melala tantang-tantang kegeluhan siandapi kita, tapi kita pe harus ngeartina baliras John McDonald ndai. Ibas umurna singgo 70 tahun, ras berat badanna siwah puluh kilogram. Ia melala mengkonsumsi obat-obatan.
Tapi krinan lalik perubahan ibas tengah-tengah kegeluhna. Maka ibas wari ulang tahun ia berjanji gelah ia banci ngalakan krina perbeben kegeluhne. Lanai bagi sinai ia pakai na tambar, pakai panna obat, gelah artinya penurun obat badan, gelah krina sakit penyakit nasi rehman bana ngeri ia banci terala kenca. Tapi alu ia bertekad, maka ia harus sehat, maka ia harus turun berat badannya, ia mengikuti program olahraga si cukup disiplin ibas masa tuana. Luar biasa. Maka si idah arah semangat nasi luar biasa ia banci mempengaruhi krina lansia antai kalak singu dadunga uga harus ngalakan perbedaan kegeluhan, uga harus mengatasi berat badan, uga harus menghadapi sakit penyakit, entah stres, entah artinya hubungan naras tekanan darah, entah hubungan naras penyakit sedeban, banci italu kena pulih ia, segar ia mulih, menang ia ibas krina perbeben kegeluhna. Adik kita ugange kita menghadapi tantangan kegeluhan. Kuakap rata-rata krina kita setun. Yang gomelit artinya penyakit si baba kita, si siasuhi war lepas wari. Mungkin kangen rematik, lek kangen artinya darah tinggi, lek kangen kolesterol, lek kangen ia entah ngoka ia mulai pegal-pegal ibas tanta, ngoka ia kebas raskai sideban, melala penyakit sideban, perpanta pelane bagi si gelgel, berat badan tapi bancika artinya tambahna. Apakah kita menyerah bagai saja? Tentunya lang. Firman Tuhan pendek ngatakan maka kita harus baliras raja wali, burung raja wali. Amina metergi angin metergi badai, ia pernah mengalah, tapi ialah kenai krinana, ras ia tasina perbebendai, ia jadi pemenang. Tole pendai kata kena ijena maka ugama ka banci kita ndatkan geges sebagai rupana, maka adi kita ernalam kempak di bata. Artinya di bata si ban penggurunta. So di bata kap ulu krina gegehta. Ulu krina si banci nampati kita si engkawali kita ngalahkan krina perbedaan kegeluhan. Maka kita tetap pelimbarui di bata gegehta. Desken raja wali kabang lalak reh ganjangna. Kian ia tapi la yang labuh, erdalan ia tapi la akap nalatih. Kuakap sini naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Enda jadi pergegeh man banta. Enda memotivasi kita. Mereka artinya semangat man banta. Ibas ngalakan perbeben kegeluhan enda. Hari sini ibas peranan kegeluhan ta. Kuakap erdalan pe bege engkau martin latih siakap. Apakah naik tangga dengan ladai kita ngasup. Adi sidang dai John McDonald dai ia pe mengalami sebagai rupana. Marenda sanga umur na 70 tahun ia lanai ngasup nangkih tangga entah pe erdalan ibas dalan silarata ia. Sebab lanai yer gegeh. Tapi si banci ialah kena krin arkitek ia ngit disiplinkan diri. Kita pe bagainya. Ngit kita disiplinkan diri. Ngit kita taat ngikutkan di bata. Ngit kita muji Tuhan pebadaya kenia tengah-tengah kegelunta. Maka kita krina setun i pegegehi di batu. Di bata. I pelimbaruina gegeh ta war lepas waring. Apa ada kita setun si hadir ibas Pak Senda, si bergabung ibas jambur setun tak enda. Si ngasup kita ngalakan prevensi kuakap adi gegeh ta siban labo kita ngasup. Adi semangat ta saja siban lah kita ngasup.
Tapi kita harus dagang ngerembakkan diri taras ulu pergegehe emkap di bata ai sendiri. Adi kita tetap ngeluh bagi sengenate di bata, kita tetap mendalankan bagi surah-surana, maka pasti ibre kena gegesim baru man banta. Kiampe kita lah sekap latih, kita tetap semangat ibas ndalani wari-wari kegelunta. Maka ning kami manbanta krina setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Mari ulah kita nadingkan kesempatan si berikan di bata manbanta. Tetap si pakaikan. Tetap artina kita pengendes man Tuhan. Maka kita ndatkan gegesim baru. Kita ngit ngalakan perbedaan kuruhan, labo ngelukkan entah nadingkan perbebene, sialakan ai krina maka sidat ai gegesim baru, maka endama artina asamta guna rinuri-nuri, guna jadi berkat man krina anak jabunta. Seh ijenda perjumpaan ta ibas pasena meras kitar toto. Bujur o Tuhan di bata Bapa si perkuah, Ngoi bagi kami katandu, kam dagi sipankan katandenda kubas pusuk perhatian kami, maka ngasup kami, maka kenca jadi pergegeman kami. Gelah kami pe ngasup, ngalokan ras ngalakan kena perbedaan kegeluhan ras kami banci jadi pemenang. Ibas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga perjumpaan tawari enda jumpa kita ibas kesempatan sire Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Amin.